Бүгүнкү Карачайба Малкар алфавитли кириллица харифлерден куралганга калмай, орус алфавитленин энчи жорокларын үлгү халда жүрүтөдүле. Алайдек меклик жазма окуу тилге талай чурум салады. Аны үчүн деп Карачайба Малкар миллетли арасында жазма тилини тамалыбла алфавитни курамы бириккен орфография комиссия куралганды. Ноябрдын 14-синде Налчык шаарда комиссияны көзөлүү жыйылуу өттү. Bir etkenli manası, hayırı birinciden Karachayda çıkan kitaplarda başka bir 3-4 harfini başka etip, Malkarda çıkan kitaplardan da başka etip birbirine anılarına bir kesik çirma olup duruyor da bugün kabul etken alfabetiz bile hayırlansak, Allah aytsa. Anda da bunda da kitaplarını çıkarırga, basmalanan kitaplarını içinde yazılgan zatını tınç okurga, anılarga onbarda ol birincisi. İkincisi var, bu biz türlülendirgen harifle, ala bütün Türk dillerinin barında da bardılar da, bizde bolmay tura edile. Комиссия графиканы хакында ишин неба тамамлады. Карачай эмде Малкар алфавитледе калай түрленүүлүү болдулар. Аны үстүнөн бизге Акбайланы Харун хабар айтты. Биздин иннетибиз милletке не кадар тынч болурлай күрөшкенлигибиз, не кадар табы болурлай. Неге жазма тил болсун, башка не де болсун лагым, не кадар тынч болсо жашоодо Алла бир орундуу болот. Кыйын болсо аны үйрөнгөн да кыйын, хайырланган да кыйын, ол сеттен хайырланган да аз болот. Булай графика жороклаба мадарла бириккен Карачай Малкар жазмаха калла чурумла этерге болукту. Аны үстүнөн бизге Алиляны Тамара айтты. Ана тили биздин Карачай Малкар тилини орус тилини даражасында жүрүрүн излегенле көп биз барбыз да, аны излейбиз. Алая бизни жумушубузду кыйырдан тутуп, бизге болушкалла көптүлле. Бүгүн күндө тил эмуланы алимлери жаңы Карачай Малкар харифлери жараштыра турадылар. Бу иш тынып бошамагында. Алай болса да бу жумуш милletке дәрежетер деп куратыбыз алайды. Семейлан Фатима, Гапполаны Лариса, Кабарты Малкардан, УТС, энчи жаңылыкларга.